u mandatu Ivice Puljka projekt Lora je dobio građevinsku dozvolu u jedan dan. Je li ovo predstava za javnost koju gospodin Puljak radi skupa sa Željkom Kerumom? Gospodin Puljak, kada je prošli put ulazio u kampanju, on je rekao da ni u jednom trenutku ne pomišlja o političkoj trgovini. Jasna poruka je koju je poslao Ivica Puljak, a poslao je sa svojim činom i trgovinom sa Željkom Kerumom. Željko Kerum je bio u koaliciji s Androm Krstulovićem Oparom. Andro Krstulović Opara nije mogao dobiti GUP, a pisali su mediji jer je bilo uvjetovano zbog Lore. U mandatu Ivice Puljka projekt Lora je dobio nakon zahtjeva koji je bio 2.1. građevinsku dozvolu 3.1. u jedan dan. Je li ovo predstava za javnost koju gospodin Puljak radi skupa sa Željkom Kerumom, da neće na sučeljavanja, da neće govoriti o programu, nego rade igrokaz za javnost. Ja s ovoga mjesta pozivam građane da biraju ljude koji su kulturni, koji su uljuđeni, koji su spremni za dijalog. Da ne vodimo grad koji će biti prepoznatljiv po divljaštvu onih koji nas predstavljaju,